16 июль Манас шаарында мына базар. Bunu Honda Fit, Honda жаздарды обзор кылабыз. Биринчи эле ушундай болгон Honda Fit речистер 2003 13 380 миң автомат. Салондоруна келе турган болсок, ушундай болгон чехолдорду салып койгон, ибоптер менен, мониторлору менен. Состояниясы жакшы, орто. Ишине келе турган болсок, бизде артқы сол жақ поворот менен алдыңкы оң жақ поворот иштебейт экен. Мотор коробкасында иши жок. Казандары таза. Номер көрүндү окшойт, өзүнүн номер. Баасы 380 миң сом. Кийинки эле ушундай болгон жанындагы Honda Fit'ти көрсөк, ушундай болгон жакшы бир Fit издегендер жөнөтөбүз. 2006 13 435 миң. Автомат. Кузовунда иштер бар, мындай урулган жерлери бар экен. А так жакшы. Мындай жерлери бар. Жакшы чехолдорду кийгизип койгон, ибополикте. Ушундай болгон торпедага кантараларды салып коюптур. Артыда ибополик. Казанда жатырган болсок, казан жакшы, таза, урулган, соолган жерлери жок. Запаска баллондору менен. Жок, меники эмес ака. Обзор. Кийинки эле ушул Honda жазды көрөлү. Мына кейсин номери. Муну 600 миң, а? Жылы канча эле ака? Жылы 2008 14. Состояниясы жакшы экен. Автомат издегендер болсо, мониторлору менен өзүнүн видео салондорунда торпедага алькантарадан салып коюптур. Заводской поликтери менен. Казанга келе турган болсок, запаска баллондору, казан бүтүн. Урулган жерлери жок. Кимге кызык болсо эсине чалып байлансаңыздар болот. Жанындагы Honda Fit'ти көрөлү. Ушундай көк түстө. 2004 13 380 миң сом. Honda Fit'тер түшүптүр сенас. Автомат, өзүнүн заводской мониторлорунда, ибополиктер менен жакшы бир чехолдордо. Ала мастын үстүн болуп жатса дагы, мен таштабайм, сен да мени таштаба дейт. Баллондору жакшы абалда, титан дискаларында. Кимге кызык болсо эсине байланышкыла. Телефон номер 0773 97 97 04. Сен чаласыңдар. Кийинки эле ушундай болгон Honda Fit 2002 13 410 миң сом. Состояниясы эми акчасына жараша экен да. Мындай бир аз иштери бар. Алдында бир бамперинде иши бар экен. Анан арт жагында иштери жок. Автомат. Чехолдорунда, өзүнүн заводской поликтеринде торпедага салыптыр. Абалы жакшы. Ошо алдыңкы бамперде эле иши бар. Дөңгөлөктөрүн абалы орто экен. Эсине чалсаңыздар болот. Кызыл түстө ушундай болгон Honda Fit. Зимний дөңгөлөктөрдө 2002 13 автомат 360 миң сом. Зимний дөңгөлөктөрүндө колпактары кийгизиптир. Автомат өзүнүн заводской мониторлорунда иштебейт экен. Иш кутулган экен. Honda Fit издегендер болсо жөнөтөбүз. Эсин номери көрүндү окшойт, а? Спойлер менен. Тартып коерейин ака.
Серичтегі Honda Fit 2313 390 мың сом автомат. Біздің заводской мониторларында Европолик чехол салынып. Кузовында лештері бар екен атак. Бұндай лак өчіп көттір. Бір покраска болды. Қалған ауылда жақшы мотор діңішті өдіп. Саатта айлеч. Кейінкіле Honda жазды көрелі. Меке 1.5 590 мың сом. 500 мың сом екен. Адаш алтын. Бұл механика. Жақсы чехолдары кездесіптір. Машина құлтан екен. Титан дискаларында. Рестайлинг стопторды. Спойлер. Задний дворник. Бар. Нешіне келе тұрған болсақ, мұнқы кузовында іші бар екен. Кузовын бір жасастасыздар, анан болды бүтті. Басы 500 мың сом. Шындай линза фарларда екен. Қызық болса есіне байланышып шалғыңыздар. Кейінке бізде фитті көрелі. Бұл жақта екен. Жерге көрелі. Fit 2313 450 мың сом. Дөңгелектерін алу жақсы. Жақсы чехолдар, Европолик. Басы 450 мың сом. Туманкалармен бар екен. Осы байланышқыла. Кейінгілі Honda Jazz 7814 585 мың сом. Чехолдар салынып. Автомат өзінің заводской мониторларында. Европоликтер менен Титан дискаларында дөңгелектерін алу жақсы. Алдыға торпедаға алькантарадан салып қойып. Туманкалармен. Honda Jazz. Оған серый түсті. Белый оптикалармен. 1.3 кені. 2.3. Басы қанша? 630 кемі бар. Honda Jazz. Задний камералармен. Спойлер. Титан диска. Монитор, автомат. Дөңгелектерін алу жақсы. Бірелі ұшыл жерінде іші бар екен. Так, алу жақсы. Кейінкіле Honda Fit'ті көрел. Зимний дөңгелектерінде алу жақсы. Honda Fit 2313 385 мың сом. Honda Fit іздегендер болса шаларыз. Үйлер салонда өзінің заводской мониторында автомат ручный іштейді. Кузовында іштері бар екен. Біраз іштері бар. Так жақсы 385 мың сом. Шаларыз. Кейінкіле 2.3 600 мың сом. Бұл неге қымбат десеңіздер, бұл левый Jazz екен. Автомат. Мониторлар менен ручный іштейді. Өзінің заводской вилор салонда, Европоликтер менен. Рестайлинг стопторда, спойлер менен, дворниктер менен. Камез 24 қызматта.
Honda Fit, Honda Jazz дегендер болса, чалып байланышкыла. Поделиться кылып коела, комментарий жазып коела, лайктан басып коела. Кстати, 10 миңге аз эле калыппыз, буюрса жеткизип салайлы, туугандар. Поддержкадабыз.